ulindiwe kumele enzeni. Azange ulindiwe organization. Umama oqotho, umama owazi izindaba zakhe. Ngakho-ke umama owaziyo ukuthi umama
sengizohlala phansi ngiyacela umama thathani intombi umama mayiphume i-inferiority complex ayikho into ongeke ukwazi ukuyenza ayikho into ongeke ungakwazi ukuyenza mama we all have brains sihlukene pheyonke liyayazi sinabo baba sihlukene nto yonke kodwa ayikho into eyosifunda lelizo uma singadicida singabomama sihlangane sonke despite ama-organizations ahlukene sihlangane singabomama sithi hlangana mhlathi owazalalo wonke ama-organizations singathatha uma nje singadicida uma siserious ukuthi sifuna ukukhulula isizwe senzuko wonke ama-organizations owabantu abamnyama mawahlangane ukuze sibhukuqe lo mbuso oqindezela abantu abamnyama sibuyise isithunzi somuntu onsundu sathathwa isithunzi somuntu onsundu sathathwa abamhlophe ngakho-ke muzi onsundu hlangana mhlathi owazanayo let's fight together asilweni sonke asiyeni phambili sikhulule singasolokudlala ngabantu sidlalile ngabantu base-South Africa abantu base-South Africa badlaliwe namhlanje sibona imihlola eyenzakalayo sibona ne-ministers ama-drug lords the whole minister is a drug lord kodwa sithi siphethe kanti sinobuholi obunjani obubulala ilikusasa labantwana bethu ngoba ilikusasa labantwana bethu ilikusasa le-South Africa abantu sahlele abantu basahlele emikhukhwini abantu akunamanzi akunagesi abantu bayasokola abantu akunamisebenzi abantu bayasokola abantu base-South Africa kodwa sithi silwela abantu mkhonto wesizwe uNkulunkulu akenza iphutha ngokunika unxamalalo eyokuthi avule the movement we are le ukuthi fanele izosiza abantu base-South Africa mkhonto wesizwe you are a last hope siyithemba lokugcina ebantwini base-South Africa siyithemba lokugcina bayenza umasipala ama-elections wakamasipala asiwathatheni asithatheni konke asithatheni ukuthi singasebenzela umphakathi wase-South Africa ngokweqiniso asihlanganeni silwele isizwe sethu kahle kahle sithathe ilizwe lethu ngokuphelele yithi
every time.